ahantu ndere murahabona murabona umupira nambaye APR FC kuri iki cyumwe inyaya y'abahizi imaze igihe yaratangiye iki cyumwe tariki 24 z'ukwa munani dufite amakipe menshi kandi iri mufana wa APR nugomba kubura Brenda harahe makipe saa 9 hano kuri Stade Amahoro hazaba ari umukino uzahuza Police FC ndetse na AS Kigali. Nyuma yaho saa 12 hazaba hari umukino uzahuza APR na Azam akaba ikipe zabiturutse muri Tanzania. Kelly ni gute umuntu ashobora kuna tike yiyo? Niba wifuza kugura tike yawe wakanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego. Amatike yose arahari ni muze dufane ikipe yacu. Katya, what's the vibe? Niba wamaze kugura tike yawe duhurira hangaha Sunday umurindo wacu rakeneye nk'abafana ntabwo bafanira mu rugo. So Sunday, let's meet here.